जोजुलपा बजेग्रेशन प्रालिया न्याबोया तो संगीत ख्या ज्याजुले सक्कल भाजु मेजु पिन्ता जी रोशनी हेजु पाखे लस्कुसे याना चना सक्कल मानव जीवन संगीतमय जुइमा थोए भावना या त आत्मसात याना बजेग्रेशन प्रालिया न्याबोया तो संगीत ख्या ज्याजुले तो संगीत ख्याले अमूल्य योगदान बिया दिमा छमा कलाकार फाजु वा मेजु नापा सिकपिन्ता मासिका बिगु अले वेका नापा खलाबला यागु ख हजुर वेका भाजु ख वरिष्ठ मेहलामी संगीतकार अमरराज शर्मा छासा वेका नापा खलाबला या जोजलपा छिता थो संगीत ख ज्याजोले लस्को सदु सुबादु छि थंकने छुके व्यस्त ज्याजना जी थौकुने छे ख छपनिपु मे देखियो छपनिपु चाहिँ मेन जी बाटो फुटे चोया छपनि मे संगीत तेउलिए जी व्यस्त एकको व्यस्त मको छपनिपु मे जी व्यस्त जचौ गुली दाँदा त छितो संगीत खेले द्वा जायौ जो ढाउ खस चाहिँ जी मचान निसे चाहिँ जो छे संगीत त्यो लकस्तु ए रहेको जो छे संगीत त्यो वातावरण दो सारा जिमी मधुम अबुजो पण्डित जलेशानन्द राजोपाध्याय अरे पण्डित ढेगा चाहिँ सङ्गीतीय पण्डित खत हो पण्डित जलेशानन्द राजोपाध्याय रेडियो आर्टिस्ट का वेका छम चाहिँ तो इसराज यो बाजा थाना दिमपति का क्लासिकल में यसले कि जी मचान से सङ्गीतीय वातावरण बोलम अले थाथे थो सङ्गीते जी थ नेजानो रेउपति चाहिँ जी अथवा चाहिँ 27-28 साल पाखे निसे जी चाहिँ संगीत जी पलात यो ख छिता थो संगीत खेले उएता प्रेरणा ब्युमा व्यक्तित्व सुख कल प्रेरणा यो खकाउ खस चाहिँ छे जो छे वातावरण छौ प्रेरणादायी ख मलाई ताथे थाउ खस तो संगीते जी नेजानौ चाहिँ खलाबले थकवा दे थौने थानको दाइ ख थकवा देसे जिबि अनि चौनेमा वो थासो चाहिँ जी थो धामला ग्रास लेभल है ठाउँपति ग्रास लेभल लगा गएर छ अले नक ल्याम छ त जिबि झिन्चा र झिङ्गु दय बैसे दउ प्याखा सेन्यु थ्याउ खजुल हातमा चेसाउन मक चेउ फुक्सा चेमाल लका फुसा मसा थमा चोया अब कि मेला चोया मला मे चोया मावले गज लासा ग्रास लेभल ल्यात्नो जितो अले नेपाई खेमे चाहिँ नापा खेमे चाहिँ ले क्याउ खेमे मे मङ्गलाचरण लगा नापा छ वनो दु दबु प्याखा सिमले मङ्गलाचरण दु चाहिँ नापा मे झि लस्कुस मेथेन दु लस्कुसे मेथेन कला मको मङ्गलाचरण मेरगा ग्रुपमा चाहिँ दबु प्याखा सुरिया न्यवा मे चाहिँ हालिमा अले वो मङ्गलाचरण मे लागि मेला चेसौ मखो अले वो खेमे चाहिँ साथी सुतेर कसरी कटला रावपति मे वो मेट चाहिँ जी वो मेसोया ठमा मे चोय रामल वो मेसोया उके त्याके अनुवाद मक्की उके यो चाहिँ वो भाव कया चाहिँ पासपि याकन झेल चाहिँ कि तापागु ले उनी मानि त्यो कथा चाहिँ जी मे चोचो खेमेले जुल हिन्दी मेले लसे चाहिँ मे हना प्याक्ने मे त प्याखाना उले नापा सिनको प्याखाना जातीय भेद ख जातीय भेद दियो चाहिँ मतलब त्यो जातीय झिटा भेद त यो कुदुनी या चाहिँ या मजु दे चाहिँ सन्देश जना छौ चाहिँ प्याखा सेनले उकी चाहिँ जुको संगीत सुरुवात जुक सारा सबले मेन उकी चेउ अले लेन कर्पिनिए लेटेउ ख अनलिपा चाहिँ चिरमा रहेको चाहिँ थानकोटे हन मेउ चाहिँ निमकला तेमजु अथवा तेमजु रे सन्देश जना जी हन नाटक चया मुला पुरा प्याखा चया उकी जी छपु चाहिँ संगीत तय सारा सब पम्पलेटिङ जुगामे अले चाहिँ हार्मोनियम कलाकार संगीतकार धाके दुस यही चौजुल नि संगीतकार थम संगीत टेफु मगो हार्मोनियम कलाकार निर्देशनल थौ नादु ऐसा संगीतकार धाके मास्टर चौ पति जोले कि छप में चाहिँ जी चोयगा अहिले बा हन प्याखा गुलजगा प्याखा नाटकले चोय मफै हुन जी निपोले चोय ओ फिल्मी शैली ख फुक अनाउना चाहिँ गोविन्द चिकम रे उइलेम तस्क प्रख्यातमा तस्क ना जाम गोविन्द चिकम यो व्यवस्था पाखा फगिए सर्वे हालके उले तस्क ना जाउ प्याखा त दउ प्याखा त ल वका था उना चाहिँ जागृति रहेको चाहिँ प्याखा नाटक ढेउपुलाकै हो
त्यो पुलाक कया नुए नाटक चलो छौ दृश्य चाहिँ काठो थौसोंगु दृश्य सिल कावा थ्या थ्या कथा चाहिँ कया अले वो प्याखने चाहिँ वो दबु प्याखने चाहिँ जी संगीतका फुके जी थमा लेट या ऐसा मी चोय मफनी मेना पेपु न्यापु मे चोया मेपनि मेना तया अने चोपि पास पनि हो अन चाहिँ जो संगीत तस्का न्यागु चाहिँ अने ख आतक गोपु मे हाला दिदुन याद दु छि त तर थाथे जी मे हालो आल्या चात्यो खास लिबाला द जी संगीत तेवली जगे जी यको ध्यान हुन जोनी आपा मे दैमको जुगु अते खुइपु ति दैला जी हालत यो जगे मे हजुर छि उलिमसी मे हाला दि धुंकल वो मे मध्ये अत्तिक यौ मे ले मासा गु मे ले आदि खला थगु थमा पिकै मे अथवा थमा सन्तान धामला मगला बराबर खनी ठोय ठो मय र्यो जेमको फुके द जु जी हालो मे जु संगीत द फुके यो ऐसा तबिन धामल लासा थो निभाली वहाँ काजीराज एकल रचना एकल संगीत की तयो ख गीचो में चाहिँ जीवनलाई थाथे दुखया सागर खनी यसा मयसा फुसा मफसा म्याहे मा खनी रहेको मे चाहिँ त यो यगु कारण छा ओके वो न्यानियो न्यू निज हो दुनी जीवनलाई थाथे दुखया सागर खनी थोतगला झमेस्या न धाइया जला तर ऐसा योसा मयसा फुसा मुफसा म्याए माखनी रे छकुच सन्देश दुक थी म्यामा नि संघर्ष नासा म्यामा रे चाहिँ छौ सन्देश त वहाँ सुरुवातै बिउ दुगा ए जुने द थुमी यो अनना के त लुएक थुमी भाबै त लुएक न जो संगीत न प्याओली थमै हालो जोली द थुमी चाहिँ यो छिगु सल सुकुमी भाजुमे जुपिन्त मे छपुन्यंके हाँ मे निंकी जी मखला आ थुमी चाहिँ गेरास आ वइगु सिदी जी मे थुमी तया पिकार का मति तै तैको ख थुमी जी कंपोजन त्योले एको देंग ल ऐसा ठक बाजा हाल्नु छ जो गतो गिटार है थुमी चोमी ख तो किपुइमा चन्देश्वर महर्जन जु ख जी निंके नि गबले कविता गबले में गबले देखल जिता गजल गबले कविता गबले में गबले देखल जिता गजल यो गुलसे वो चितदा लसता जुलतो मिखा सजल गबले कविता गबले में गबले देखल जिता गजल सुदे कलवो जीव हे जुया सुदे कलवो जीव हे जुया नुगला था है भापिया गबले कविता गबले में गबले देखल जिता गजल नेवा कलाकार व्यावसायिक रूपमा न्यानेवानी मफुयाचन छ्याजुई तो व्यावसायिक रूपमा न्यानी ओनी मफु हुनी त यकुदो एदाइको कारण त यकुदो गैरासा गतिकी झिटा थो भा दोस्रो झिउ भा चाहिँ नेवा भा चाहिँ दोस्रो भालाई लाउन चाहनु गतिकी तन माध्यम भारेगा चाहिँ ख्याबा यको चले जो छता थो खसा मेरो छुरासा झिस थौकने इंग्लिश में तो दो हिंदी में तो वही थोड़ी चुनी एफएम में थोड़ी चुनी टीवी बेचनी थजागो इमो चाहिँ स्तरीय में तो थोड़ी चुनी कि झिसा वो लेवल है अयाव में तो झिसा देखी मफूली न शायद बाजार का मफूला देखें जितना अच्छे यदि वो लेवल में वो हिंदी में लेवल में झिसा चाहिँ पितबी फल पितबी फद्दा से चाहिँ
शायद बाजार कैला छपु बालो में निर्माण या त अपो सुयो योगदान दे बालाउ मे छपु बने जी त तो स्वतः बालर की चाहिँ छप्ने बाला खा गतिके बालागु रचना बालागु मिगो दद्दा दैगु वे मिगो इत लुएक संगीतकार चाहिँ उइट लसे हनाबिगो अथवा बालामा छम मिहालामी कलाकार मालक हालाबि लासा वो मि ढिसिमिसी लागे चाहिँ प्या होइ हजुर थौया पा कलाकार भाजुख वरिष्ठ संगीतकार मेहालामी अमरराज शर्मा छास हाक्न खलाबाला न्याके संगीत आ न्यन्यो मुक्त स्वेगुजुल थका थाई छिता थोगुली खठेन्चो नापन संगीत दयो चाहिँ नापन स्वेगुए ख सुन बच्चा जग पा ठौकने हो नापा नापा सुन गायक म्यालिबले मञ्च अथवा दबली छिसा सोउनिए ख तर ठौकने स्वेगु नामे छुदासा भिजलाइज दु जुली चाहिँ कोठा चना स्वेदु तर नापा आश्य नापा चाहिँ नापाइए तरिका नापाइए चाहिँ पहत द बाला छारासा नापा निनिउए जग ख निनिबले चाहिँ थम भिजलाइ जे वो मिनेना थम भिजलाइ जे थाउ थो झिगु चाहिँ दिमाग चाहिँ एकदम सक्रिय जति थौकने सुजल लासा वो झिगु दिमाग त पैसिभ यान बिउ भिजलाइज मी द थते ता कि नापन स्वेवे ख तर पच्च पाँच छोरा छ आप भिजलाइ जु मी वे ज्या कोठा कोठा चना सरु नाप पिन पिना सोने हो ख थुली पा तर निनिवे स्वेउ सियन द चाहिँ छुटा रास मी रि निनिवे चाहिँ बालाता वो भिजलाइ दु मे छकनिक स्वे रुनि चाहिँ उली स्वेमय तर मे यदि बालाउ खसा ह्याब्ले न्यसा आनन्द वेचनी थमन भिजलाइ दि थाउ दिमाग न सक्रिय जेचनी जे धात्नु थुलिका नेवा संगीत ख्या पाखे गुली सन्तुष्ट जुया दिया सन्तुष्ट रहेको चाहिँ आजिगुल ठो मा भा ठाउकै भाजुल नेवा मे देखिबले नेवा मे हालिबले जी चाहिँ यको आत्मसन्तुष्टि दुदा जे यको जस्तै स्कुल जे नेपाल भाषा कार्यक्रममा जे यको जो योगदान तो ढामल तन यसले नि चाहिँ जे यको स्कुल चाहिँ नभा नेपाल भाषाका चाहिँ पाफै नेपाल भाषा कार्यक्रम याद र एक छौवार हामीले एक हप्ता अनि मे हाल्यो कविता वाचन यागो बाहक नि थयाउ पापा दु नभा स्कुले अघि अयाउली न जे यको जेचौँ जुनी जिता नेवा मे हाल्यो रे चाहिँ त्यसका आत्मसन्तुष्टि दुदा चाहिँ छु या त दासा झिगु थो संगीत ख्य अझ तब्या जुइथे त्याका दिया तब्य जिगु रे चाहिँ कलाकार बालागु मे बिमल जिना चना धारु खंखा तो कलाकार बालागु मे बिमल अथे निनी पिसन कलाकार तेगु चाहिँ प्याओगु गु वो सिडी त रामलका सिडी त ज्ञान बिमल थेजु लास चाहिँ नेवा भ्या तब्य न वइ चाहिँ चिता गठिकिया थङ्गुनेला झन् भ्यान चाहिँ नेवा भ्या मलान उनीपट्टि छौन प्रक्रिया कठाइ होचन छास खे नाटा आ सरकारी फुक चाहिँ खेबा चले जेवन एजोली खेबा सिमले थङ्गुने बि मस्ते थङ्गुने पिडी रा थङ्गुने बि मस्ते स नेवा भ्या मलाकेगु खेबा सि मचान चाहिँ खेबा सिनेगु खेबासिन वन पाछे जु ढामलगा मुला छारासा माध्यम भ्या जुली थो झिगु चाहिँ मा भ्यामको थो चाहिँ मस्ते त ठुके मा मचान चाहिँ खेबासिसन झिगु चाहिँ थो मा भ्यामको थो माध्यम भ्या ख ए जुली चाहिँ थो भाषे कि ढुङ्का न नेवा भ्यान उतिक ल्यासेमा गठिक झिटा अङ्ग्रेज भ्यान उतिक ल्यासेमा यको भ्या ल्यासल कि चाहिँ दिमाग न चाहिँ तीक्ष्ण जिरिपट्टि छौ साइन्टिफिक चाहिँ आधार त नदु साइन्स धैचौँ दु यको भ्यासे कि हो त्यसको बाला धैचौँ नदु अघि थो भ्यासे सलिकी चाहिँ यो कुछ आठौँ ने भाषाले चाहिँ थो नेवा मिनिनी थे दता एजोली थो फुक कठ देमाल न्याइपिस न्यानबीमाल हालिपिस बाबाला प्रोडक्ट हेपिस बाबाला प्रोडक्ट यामाल जुल्की चाहिँ थो अझ तब्या नहुने रे जिरता नुपी कलाकार भाजुमेजुपी गुली ट्यालेन्टेड खङ्का दिया सेल्लाको बालको मेपिकामा रहेको चाहिँ जे वेक अप इन थाइछ न मलाई तर संख्यात्मक से गुणात्मक मेजको प्याउ लाछ चाहिँ बालाई छि आतक छुछु शिल्पा ट्याका दिदुन अवार्ड त्याको रे चाहिँ जी नापान चाहिँ का खस यसले जिल्ला व्यापी जो सले नाप लाउरु यसले जिल्ला व्यापी नाप यको होइ खण्ड खा 34 साल 33 साल बाँकी विक्रम सम्बत
यसले जिल्लाव्यापी जो सले नाप सङ्गीत नाप अथवा चाहिँ न्यू ट्यालेन्ट अवार्डका चाहिँ सका याहरू किन जी सले लाउ ख अथवा चाहिँ आथो जान्ने हिरा शेर्पा न द जुटा जुटा मतलब ल ल्या ढुङ्गुलु अथवा चाहिँ हाना थो पिएचडी अवार्ड द सले लाउ ख अथवा पिएचडी अवार्ड हाना तो निकोगु जुपति पिएचडी अवार्ड द सङ्गीत लाउ ख मेमेगु चाहिँ योगदान त व्यक्ति चाहिँ तो प्रशंसापत्र न यो दु लेख वो ढ्याटो फिगु ख छुदु ढ्याटो फिउ खर्यो चाहिँ झिसा नेवा च्यानल त सुएगु नेवा एफएम त सुएगु नेवा एफएम त नेनेगु नेवा भ्या लागु मोला जिउ भाषा चाहिँ ठकाट झिसा ठु लन जी मार्यो जता मुअंगु इप्यादिल छित यको सुबा छिटन सुबा लेटो च्यानल नेपाली सङ्गीत ख ज्याजो गु न्याकचन अथवा च्यानल नेपाली हामा पिन्तन छारास नेवा भायो गुठन न्याकचन थो हामा पिन्ने चाहिँ न यको जी सुबा बेचन छारास जी मचान से नेवा मे हाला ठाउँ इम जोली जी तस्कन लेता हनस्क सुबा सोहाई दिल थौया थो खलाबला ज्याजो छिकपिन्ता गथे ताल बालाए तालजी मुवंगु सल्ला सुझाव पिया दिस थौया त बा जेमा भा सुभा